Abaminisitiri bagira ngo ikigendererwa cyo kushaba abanyabuhweju kwejumbira mu kwinga ibicyori no kwenda kutungura iby'entasiya yabo no kubahiga kureka kuhingira enda yonka. Abahinja bahansi kureba ngo baboneza umumbere yawe ibakuturamo umujungu ecyakweta livelihoods. So bakatwasomora mu gwo kurenga ngo twabashomesa bahinga ibicyori kandi barga umukwingira enda batandika gukora okhinga nkeco bushuzi icyo gukora cooperatives ningo gukorera hamwe nikiyamba abantu abo okutunga irakariya hamwe kandi rahango ekiri kubayamba umukora imirimo yabo nko kuronda ubutare uburungi. Abaminisitiri barabwira abahingi kunga kandi nabwo babasimira abo kufayo kwejumbira mu kwinga ibicyori aho babashabira kongera amamano babani benda kwetungura. Tuizo mu Buhweju abantu bukota shanga mu Buhweju ayi no musiri gwo musiri kubaye bahinga omburo anagamwe njoma nkebyitu byakare ayi mwabe munagamwe ibicyori byo kose konkata itugambira abantu bingi nabimware bari amushomo bahi buryo mwayi no musiri kunka nindeba ukurgira ukuba tuegise no kumpingira ibicyori byanje ibi nindeba ngo nimbasa kwijaganyirwa no kuce sari kingi kaceka namara kongeraho. Abahingi basimira abaminisitiri abo kubahereza imbobo bakatandikiraho aha kubahatana batekateka kuganyirwa mu cyango ahimbi hingire nkani ngura akashoke ibicyori ko buhunga ka burkwezi kirabiro ni 5 nkakurga nabinga sizone yahwire tinkagaragura kahunga ko bakuna hingerana mu kirabiro na 5 burkwezi ni ntwara kirasha tunsa batugisa kwinga turahinga ibicyori ebi twamara twahinga nareba okundi ahidya ikana no kwija kusharura ashamiza kurwamo esente zo kwija kuyamba zo kuja kunyamba. Ebi narwenda shatu na mukagani bibyakwatirwaho n'imbobo z'ibicyori kandi ababiro bwa hatu batandikire kusharura gasha kwa Juliet Charles Sima.